gosach Mae gen i. Mae pawb yn gwella, a ni yn y gosach at ffeindio y tîmau. Ni angen I ambell person troi fyny am ymarfer, ond nawn ni ddim trafod hwnna bellach. Mae gen i. Heddiw. Ond ti'n gwybod pwy wyt ti? Yeah. Nice. Cool. Great pass on our dad. Okay. Absolutely bullied him. Right. Doing speed for that boost. Cracked. What phantom? Oh no. Pass. Nope. Nice. Middle one. Orange. No. Phantom. Just put a noose on. Caroline Vanna. Can. Oh, mae di flick over fi. Oh, okay. Let me ask you that address too. Ie, mae'r... Orange. Fox. Fox. Epic o man. Nice. Ooh. O'n just fi wedi clywed merch. Nice. Dad. Goal. Okay. Dwi'n mynd I fyny. Damn boost. Iawn, fi fi'n trio bwyd fer I di. Da ti. O, mae nhw wedi download fi. Ned. Fi nôl. Centre. Dwi'n cael. Nice, Noah. Get. Dwi'n dod Na, nhw. dos. Dwi'n mynd box, get. Canol. Na, Oh. mae'n ffwrdd fi. Rhymlin. Mae'n iawn. Completely whiff o hynna. Wel, dal yn game agos, boys. Dwi'n gael. Digon o Dwi'n amser I ddod nôl. Oh, It's canol. Fake. Neu, ydi e? Box? Oedd yn mynd I gwneud e. Pussy back post. Unwaith eto cans? Okay. India. Oh no. Oh no. Close. Gethin. Hwna fi. Oh no. Nice. Care back post. No. No. Okay. Sorry. Yeah, Gas. move. Dod. Nice. Doing back post, care half. Go on, cans. Oh no. Does dim gan fi mewn boost. Cans. Balance. Oh, sorry. I'm going to throw an arrow clan. Mae dal hwnna. Oh, okay. Yeah, Dragon boost now. O, fi cook damage. Nice. Oh my gosh! Dwi'n dod lan gyda ti. Right in a goal. Yeah. And two cans. Nice. Okay. Ruin. You know, boost. Oh, We're hwnna. Pass back. Nice. rwy'n mynd nôl. Nice. Yeah, I feel. Dal fi. Okay. Nice. In ti hwnna. Dech right. Got. Oh, nice day. Ron. Canol go. Got it. Oh, beth sy'n O, digwydd? na, mae nhw wedi bump o fi. Nice. Nice. Stopio a bump o fi a demo fi, mae'n annoying. Problem team, isn't he? Yeah. Spinning car wizard. All the boost. Down. Ti'n gallu mynd Phantom? Nice. Ti'n gallu mynd os ti eisiau? Mae gen I. Cans. Nice Kens. Un fi. Got boost though. No what? You know, boosting Kevin. You go knock. Ground pinch. Ooh. Byddai'n cael ei Thing ddim yn land it then. Oh, O, rwy'n. Canol.
Dwi'n cael. Probably. Nice. Nice guy. Dwi'n go. Ah, we're only mounted. Oh, Unlucky. loads of rebounds with him. Gethin. Okay. Gethin. Yeah. Mhm. Mhm. Fake. Envy. Mike. Oh. Oh, watch out. Got Into Phantom. Oh. Runars in top. Envy. Out of top. Okay. Oh no. Please, Oh, gadw na, hwnna rydyn mewn. nhw'n ffordd na'n cael- Yeah. Oh, dau heiliad, dau gol. Do a hanner. Oh, no. Oh, hanner hwnna'n. Please gadw hwn mewn many overtime, please. Dwi'n mynd lan, Geth. Gweld hwnna'n digwydd. Oh wow, you guys in gas. Agos, agos. Game da. Okay. Game da. Felly, game nesa, os gallwn ni cael Josh a... hoffwn ni gael... Achos does neb arall wedi neidio ymlaen eto yn y chat. Wyt ti, Josh, yn gallu ymuno gyda'r chweched? Mae dau o'n nhw, dwi'n fan i mynd. Mae'r chweched newydd gadael. Oh, Na, dwi'n... oh, Dwi'n gwisio. O na, maen nhw yna, maen nhw yna. Mae nhw'n nôl. Nhw ar y Discord. Felly... Wait, wyt ti gallu ready o Lamborghini? Ie. Wyt ti'n gallu hefyd, os ti'n gallu, please gwisgo clustffon achos ni'n clywed bach o echo. Fi ddim yn gwybod pwy o'na, Pwy? as fi'n gwisgo Fi'n siŵr, nawn ni gweithio fe mas trwy pam ar Discord nawr. Ond ie, please, os yn bosib, jyst yn... Felly, mae Josh a Phantom Slayer gyda chi. Basically, mae Josh just wedi ymuno gyda chi chweched. Pedwar yn erbyn tri. Wait, so ydym pedwar fi tri? Ie. Okay. Ti'n mynd? O fi ti'n mynd? Dwi'n aros Oh. nawr. Oh, Okay. wow. What? Oh, Yeah, plan. Dim back post. Okay. So, ie. Mae gen i. Oh no. Late react. So, fi'n disgwyl nawr chweched Mae gen i. a Phantom Slayer a Josh bod chi'n neud y mwyaf o'r dyn mantais sydd Kent. gyda chi. Un ti haf? Yeah. O, hwnna ddim mynd mewn. Dan. Ross? nice. Edrych am y rebound. Oh no. Yeah. Can ruin for not. Do you know what's done? Half pass? Oh. Okay. Sorry, I'm looking at Kenby. Come down under a while, yeah. Nice guy. You over now? Faked. Oh, Kenzie now. Nice. Yes, Geth. Gethin. Nice, Nice. Geth. Oh, 1v. Nailed it. un ti Josh? Rwy'n Okay. boom o hwnna. Nice Noah. Nice Noah. Oh, Josh yn cael. You're a shadow of it. Oh boy. Okay. Josh, nes ti actually cymryd Thomas Bant o track fe dim bach fanna. Dwi'n everything clear fe. Fi'n Arsenal. Oh. Mae gen i. O. Un fi? Oh. Dwi wedi mas o fan. Nice guy. Oh, ti wedi bump Nice o Oh Noah. my gosh, a fel pedwar so o'n chi fanna yn agos i'r bil. Chi'n gyd, oh my god. Mae'n comedy bechyn, come on. Right, Josh, fi'n credu game nesa. Right. Ti'n Dwi'n gallu neud fi. sylwebu a neu swapio mewn. Ie, ti'n ein good luck, Chomney. Wel, tro diwetha fo dde, o'n i ddim wedi gwneud lot o gwbl, ond o'ch chi wedi chwarae loads gwetha.
hero. Fi ddim wedi cael Wait, warm-up cyn i e, torri ond yn rule technically 16. first match Oh. fi. Nice. Paid a siarad am Fight Club, dyna nhw. Epic fake. Yeah. Mhm. O, beth chi'n neud? Nice fake, Kenzie. Dummies a Put bopeth back. nawr. Waw, chi wedi bod yn ymarfer. Oh, god. Reit. Yeah, Arsenal. Wel, fi'n credu mae rhaid i Lloyd Master. dechrau dod i'r ymarferion yma. A Mae'n credu bod yn chwarae. Na, Messi. Definitely have. Dig massive. Ie, ni angen cael sgwrs Un fi? gyda. Nes i ddanfon y neges trwy Discord. Okay. Ie. Rwy'n mynd am hwnna. Dwi'n Neu mae'n mynd i mynd Nice save, doing back post. Ti'n clear of it? Mae'n back o triple commit fan hwn, so... Another Lara. Dwi'n yn bach. Hwnna mynd i mynd mewn. Nice, Noah. Y fi ddim. Carrying. Mae'r hyder yn ysel. Ti just angen gwisgo ar ac yn eich edrych. Ie. Mae pedwar ohono fi, like, so... Ie, gyd fel cylch droi o ran lle ar y pitch chi yna, achos chi gyd yn mynd ar ôl yr un pel, a wedyn mae yna loads o wagle tu ôl. Nice guy. So gallwn ni just sorry un person lan y pitch. Ie, Rotation. ie, just fel... Yna beth sy'n angen digwydd. Mae'n syniad. Right, un ti nawr, Phantom. Da iawn, Phantom. Gys di... Rwy'n cyfrwyd hwnna neu mynd i mi O, na. sgorio eto. Down. Oh, yeah. Na nhw. Oh my gosh, stop. Nice guy. Knowledge. Mae gen i. Technique. Neu Dig. dim. Rehired. Mae gen i. Oh, nice guy. Ti'n chasio. Baby. Rhywun ar y rebound. Na. Oh. Na fi. Nice guy. Damn. Your boost rhywun mae dyn. Hwna fi angen ffil. Dwi lan y pitch. Mae gen i. Oh, no. Shot. Nice, Noah. Oh. Diolch. Oh. No. Fan agos. Dim ground punch heavy. Fake. Oh my gosh. Damn. Oh. Yeah, big goal. Nice. Have. Nice. Diolch am boost yna. Carry man. Gath. Only two. Fydoliol. Nice. Phantom, un ti, trwy gwmpas. Mae literally fan'na. Alright, so... Oh, no. Nice guy. Gol gorau. Nice. Fi ys yn mynd i o demo. Yeah, my matcha chi just literally demo. Mae'n really nice. Yeah. O dau eiliad pan fi'n respawn o dead. Dead. Boom! Oh, where's nice shot. Brew hwnna. Ah. Ie, Kenzie. ti'n gael demo de? O. Mae'n target o fi. Yn ni'n gallu mewn i overtime os gwelwch Beth yma. chi'n mynd i fod yn chwarae am? Na. Pwy byddwn ni'n galw tîm 1 a tîm 2 yn y cystadleuaeth? Achos fi'n mynd i trio cael 2 tîm Hello, lad. Wel, mae yn y y fas cystadleuaeth. obvious. Oh, okay. Un. Yeah. Oh, give that. That's right. So Kenzie. Josh, os ti eistedd 10 mas demolitions. nawr, Fi fi'n aros ar y sidelines perspective. just am y gêm Fun, yma. give that. Yeah. Ie, da iawn, Noah. 4 gol. Wow. Nawr ni angen Three logo assists. i wedi o Ie. lan.
So, Mackenzie. Ie, 2 3 assist. Oedd Ie, hi'n pwyntig, rhywbeth Gethin. arall. Mackenzie. A Mackenzie just fanna, rili, am yr hwyl. Yeah. Cael ei cario. Oh, my ruin and constantly demo fi! O, mae'n good. Fe Ie. yw'r enforcer sy'n just yn cymryd pobl allan te. Just mynd allan o'r ffordd. Mae'n strateg Na. feithiol iawn. Na, Ie. bod honest. Dro- kinda hwnna'n fe, annoying. ni ennill tro yma. Da eiliad. Oh. Ni'n ennill tro yma nawr. Right. Oh, So, shoot. Ni'n mynd i bod Hang on. Rhymni. Ie, mini mynd Oh, yeah, woohoo! Fi ar winning, fach ar winning team. Oh. Paid siarad yn rhy No. gyflym. Ydyn ni'n cael Josh yn ymuno hefyd? Na. Na. Dwi'n ôl. Ti'n methu gael Na, pwy ni'n ennill nawr, ni'n cael un good luck charm. Bydd hwnna'n just... Mae gen i. White team. Dwi'n mynd lan rhywun cyfro net. Geth, hwnna ti. Arwa. Da. Oh. Nice. Mae gen i, oh, no. Oh, ie, fi'n gwybod mae rôl Mackenzie, fe literally Go on, Geth. yn cymryd pawb allan. Diolch i Mhm. Oh, nice no. Wow. Mackenzie, you're strategau. Ie, just trio, just... Ie, ffrwydro pawb. Mae gym ddim i fwy i dechrau. Achos o'n i'n cyfro'r spot yna, wnaeth Yay, Mackenzie... team Hwnna'n kick-off, tic, Dwi'n mynd woohoo! i'r chwyth. Nice, Geth. Dylan, headband. Oh, my. Dylan, off i headband mwy na chi ond. Fan am rhywun? Fi'n gael. Ie. O na. Mae gen... Oh. Da iawn, Harvey. Dwi'n canol. Mae... Nice, Geth. Down. Oh. Close. Dwi'n angen trio eiliad o. Da iawn, Harvey. O, da ni'n gwael fanna, sorry pawb. Oh, no. Kenzie. Kens, Kens. Oh, Oh, nice Kens. for the pass. Kenzie, no i ti. Good pass. Fan, mae'n cael. Kenzie, Kevin. Where's it on? Ah, wrong. Mae'n Spider. Oh, damn. Triple commit in the corner. Envy. Da iawn, Thomas. Right, yn y box. Geth. Oh, Agros. Gethin Nice, yn nice. amseru hwnna'n dda. Ken. In team mode. Oh. Na, un Harvey. Gethin. Oh. It's maybe. Ah, maybe. Un fi, tro yma. Boom! Yeah. Oh! Geth, canol. Rhywun. Yeah, okay. Oops, sorry, no. Smash that. No. Mae'n iawn, ie. Right, yn y box. Oh. Da iawn, Harvey, boy. Oh. Envy. O. Fe'n bom mewn. O. Hwnna ddim mewn. Oh, wrong. Ddim mynd am clip wedyn, Geth. Fe'n... Digon i roi Well, off. Canol, Kens. Okay. Fi'n gael. Fi'n cael. What one thing? yes. Go on, Fe'n Geth. wedi o'r horrend. Canol. Oh. Nice no. Chwarae lot Nice. gwell lot fwy tin ar Edo, mae cyfathrebu tri yn a y corner. siarad. Just, Tom, o ti bach yn y cornel fyna. Ti yw y dydd band. Ti'n mynd? Envy.
neidio pam ti'n clywsi pil. Mae'n gaid advantage technically. Gath. Oh, Wrong. Nice Gath. No, chwaith. Nice Gath. lovely. Mackenzie. O'n i'n kinda don. Mhm. Ti'n neud well. Ti dal yn news o'i gyd. Nice. Da iawn. Come on te, Dwi'n pawb. Na, come on. Os fi'n joinio cym, wyt ti'n meddwl bydd nhw'n loser? Kenzie. Go on, Harvey. Go on, Please, Harvey. please, Harvey. Da iawn. Da iawn. Gwych. Oh, no. Oh, gweld Edrew Harvey dribble y fel lawr field eto. Oh, dwi'n mynd am Busquets. Green card. O, fi ys o'n i realize rhywbeth. Oh. Ross. Gath, go. Nice try. Oi. Awesome. Biff. Oh no. How? Kent. Okay. You're gonna crazy stuff. Oh! Sorry, dwylo fan i fanna. Whoa, Edrew. Fi'n ennill, whoa. Oh, na. Right, gwylio. Oh. Whoa. Brain freeze. Sorry, pawb. Nice try. Oh, dear. Yeah, text ready. Dwi'n gael. Bys chi'n gofyn am Josh nôl nawr. Un fi. Mae gen i. Oh, Gath, neu we're gen. Matthew. Come on. Ah. Yeah. Have you caught my points now? Mae 3 pobl yn y cornel yna. Just go scary allan i chydig. Wrong Gath. Lan. Nice Oh, help. Anlwcus. When like So, so, Kenzie. your goalie eye. Ti'n rili eisiau gael o? Phantom, how ti wedi mynd mewn spec? Dwi yn gwneud rhan wahanol yn y tîm, oce? Yeah. Rwy'n just dweud pat from a Bydd ddim datblog i ben. angen y pwynt i ennill. Pwynt Dwi'n i'n chwith. really just becso, as long as ni'n ennill. Dwi'n Yeah. beth on about. Rhan pwysig o'r tîm. Nice Gath. Dwi'n helpu. Demolition na. Mae'n executioner. GG. GG. Mae'n haws i dweud hwnna pam ti'n ennill gan pump. Un mwy demo. Right. Ken. Beth yw demo? Fi ddim yn deall. Beth yw demolition? Demo. Dyna beth Demo. ti'n siarad Yeah. am. Llafrwyn. Okay, good. Fi'n meddwl am Just didn't demo throw a games. car. Right. Felly, Pwy sy'n eisiau gweld 1v1? Fi Josh? yn erbyn game a fideo. na, neb eisiau gwylio hwnna. Josh, wyt ti eisiau neidio mewn nawr? Alright. Neu ti eisiau fi cario ymlaen? Fi fi'n neidio mewn. Go on, Ond, de, like, Josh. Dara angen joinio Ti'n mynd i nôl, gwella o leia. Ah, fe ti wedi gada. Oh, damn. No. Pam Oh, beth what? sy'n digwydd? A Sorry. rev- Fi'n gwybod beth sy'n reservation digwydd. found, error Cystogys, just 58. mynd yn yr un. Alright. Bydd yn... Fi'n gwybod beth digwyddodd fan'na. Ydy pawb arall yn ei gym? Fi'n joinio. Nah. Na, mae di cicio dwi'n fi ymuno nath i'n mynd allan am rhywswm. Right, ni nôl mewn nawr. Ie, pa wedi digwydd fi. Ah. Os ti eisiau dechrau fe to. So na i just gwylio. Wait, Ti- fi angen mynd ar cwm... Oh, wait, Jack. Okay, That's what. sorry. Ydyn ni? Phantom. Alright, Karen a Josh. Best, Come on. best Prove team. it. Un ti eto. I mean, ti'n chwarae, sut Okay. ydi hwnna then os fi just wedi dechrau fe eto? Ni'n gadael yr un yn gynhal. Oh, right, okay. Yeah. So os fi'n gwasgu mas o hwn a join, Yeah. Yeah. bydd e just yn mynd nôl mewn. Okay. My fan. Oh no. My demon. No. Ti dal yn cael yn y haf? Watch mask.
Oedd e'n ffeis y troeddi. Wait, beth ydyn ni'n joino? Very bad. Tipyn mewn gemau wedyn gemau eto, so ti gallu joino o pe. Mae pawb yn mewn ond... Oh, pwy ti nhw? Yes? A ni angen ti really bad. Gethin. Nice guy. Nice guy. Ti'n aros am Phantom Slayer ti? Ti mewn nawr? Yeah. Ie, fi mewn. Okay, cool. Yeah. Neu gwylio hwnna. Yeah. Felly mae'n haws efo just 3. Mae'n gallu Can't cymharu boy pethau points os mae'n at gormod o someone's bobl. dad. Ti'n mynd am kick-off? Ie, yeah, mae'n wir. Falle nawn ni gofyn i Oh, twitch.tv did we go? Hirect a neud tîm arall. Yeah, all higher. Ie. Dwi'n ffeindio fe haws o lew. Yn D-Phantom ti gallu mynd. Llai o phobl. Mwy o reolaeth dros y gêm. Ie, yeah, mae'n wir. Rwy'n arach. Falle, just cadw fe 3. Unlucky. Achos mae... But ti'n dweud, Mae mae gen i. dynamic yn gwahanol. A O! O, na. 3 just some point. Oedd fi'n line. Mark. O, na! Gethin. Fel, mae'n boost arall ar wedyn. Un fi? Yeah, pan am mynd. Oedd e kind of wedi helpu fi ond kind of poor. So, ti o say? Little try. Dwi'n back post. Nice. Sorry, guys. Na jyst wedi digwydd eto. Oh, Right. Dweud ti beth ni'n mynd i wneud, fi wedi gofyn i high rec di ymuno, felly byddwn ni'n cael 3 team o 3 wedyn. Ie. So, be fi'n edrych ar yw... Un o'r extras ma. So pwy sy'n gyda Gaf fi mynd gyda Hirect. Yeah, high rec, Phantom Yeah, Slayer. fi high-reft a Phantom. Oedd ni demolish o pobl last time. Please! Oh. Mae hwnna'n meddwl mae chweched stuck gyda fi wedyn, ond, you know, falle. Yeah. Ond, falle Mae'n bydd nhw gwella jyst yn chweched gwella i nawr. gêm, achos... ti'n cael amser haf? Mae'n open net, please! Cael lan am ydw. O, na. Yeah! Phantom. Da iawn. Finally! Yes, Da iawn, Phantom. So ie, dyna beth ni'n mynd i wneud o hyn ymlaen. I just cadw'r kind of O, pawb i gwrs. meddwl am Like, please stand a tactegau a chance. strategau Yn gwybod. o ble mae pawb yn a cylchdroi. Mae'r blwyddyn 11 kind of yn... Wel, maen nhw'n nabod ei gilydd really dda o ran sut maen nhw'n chwarae. A mae'r cyfathrebu'n gryf. So, O, mae bega. yeah. Ti'n golygu y blwyddyn 11 ac Harvey? Na. Yeah? Oh, right. Oh, bach o dis fan'na i ti, Harvey. Gosh. Peidiwch â disio Harvey. Mae Harvey di troi fyny i'r ymarfer heddiw, you know? Y pobl sydd ddim yn troi fyny, dylen nhw... Lloyd. Mae gen i. Na, na i cael gair gyda Cael Mr really bad Richardson a cough, dweud, come on nawr. Dwi'n siglo fe. Dwi'n mynd lan. Rwy'n cael yn gol. O, Well, my nice. mind game. Nice. Nice, fi di cofio demoed hefyd. Woohoo! So wedyn nhw'n stytro ac neidio a pethau. Mae'n Dwi'n rhywbeth fi'n sylweddoli Phantom. Weithiau ti'n bol chaser heb sylweddoli. Just So ar fi'n y sylwad. diol mewn y awr tro. Please. Oh my gosh. Ddim yn chwarae. Mackenzie. I'm fuming. Go on, Kens. Nice, Kens. Da iawn, Kens, gol cyntaf heddiw. Mae wedi neud rhywbeth. Mae'n y gol cam am. Fi'n credu, achos chi ddim wedi bod yn threat trwy'r holl beth, mae neb yn marcio ti nawr, so nawr, Yeah. tiod, dyna sydd wedi digwydd. Dwi'n mynd gweith. Gweithig, chi'n chwarae'n dda. Na, ti'n demo nhw, ie? Mind games, a ni'n dechrau Oh. stytro am bryd ti'n boes nhw. Can fi? Ie. O, Oi, Phantom Slayer. Fi'n credu rhywbwynt, Na, ti'n marw heddiw. dylen ni roi sialens i bob blwyddyn cael un Team.
Fi jyst mynd i bod ar fy ben ei hun, do. A neud tournament Cwm Rhymni, just Cwm Rhymni. A Ooh, falle o hynny, newn ni ffeindio cwpl mwy o chwaraewyr. Fi jyst mynd i bod ar fy gystadlu. ben hun. Fi'n unig blwyddyn. Dink. Achos ar hyn o Oh, bryd, mae mae blwyddyn Carri'n folio. 11 beth o flaen pawb o ran safon, a wedyn mae chweched ar ôl, a wedyn mae Yes. Phantom Slayer a Gethin. Okay. High Rect No. yn cryf hefyd. Mae Josh yn okay. Yeah. Mae Josh ar top, wedyn mae'n blwyddyn 11. Yeah, okay. Na. Diolch. On the lie. Na, fi'n credu bydd e'n eitha cool a gallwn ni darlledu'r holl beth Oh. a cael fel, What's up? you know, Gweld fi'n da gowi. os oes ti'n meddwl amdano fe, God. yn Cwm Rhymni, chi'n cael fel Doesn't matter. chwaraeon rynglysol i chi a tournament rynglysol. Wel, Oh, no. gallech chi Nice Kent, nice Kent. yn technegol cael Rocket League rynglysol. Dyna ti? Neu yn Oh. gwell, Good yw shot. jyst blwyddyn. Nice, no. blwyddyn wrth Ooh, blwyddyn. un mwy. Oh, Na, dim gadael nhw sgorio na. Pen oedd half time. Roedd wedi download o Rocket League a un o'r cofio diwan mewn. Pawb jyst mynd mewn gol. Anghofio am y kick-off, mynd mewn gol. Yeah, pawb mynd mewn gol. A thing Ie, ond gyda fi Rocket League, eisiau mae am hit ddim off erbyn nil. hyn, ydy Naw e, pawb so... yn mewn gol. Oh, Gethin. yeah. Mae unrhyw un yn gallu chwarae fe ar unrhyw consol neu PC. Double bellow. Nice, guys. Carolan. Go, 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 go. Oh, Yeah, No, Carolan. no, no. Oh, Yes! Oh, wedi gael gyd yn nhw yn y wedyn. Hwna'n cool. mae Ooh, someone's un dad deg just chwech. yn critio. Ooh, mae'n mynd lan. Oh, Oh, fi'n Go enforcer on, nawr, honest. wedi bumpo 50. Right, okay, so y tro yma, dwi am Phantom Slayer, High Rect. Rydw i wedi Ydi High Rect mewn? O, mae wedi ffeindio tîm gyda dau ffrind, ond y problem yw, ydyn nhw wedi rhoi... Wedi rhoi... Mae nhw most likely yn streamers fel es. Okay. Hymio i. Beth am ni cael auto popeth? Auto, beth ti'n meddwl? Fel, mae'n automatically rhoi ni ar teams, so ni jyst mynd gyda hwnna. Yeah. Right, bar, 3, 2, Auto. Bawd. Pawb gwasgu auto. 3, 2, 1, mynd. Gwasgu. Oh, Oh, wel, na'n donio. Na. so fi yn erbyn ti, Josh, ie? Na. Ni gwybod beth hwnna'n mynd i digwydd fi. Batman? Okay. digwydd. Mae'n siŵr. Right, Joe. Okay, so be ni'n mynd i wneud, mae High Rec gyda doi ffrind sydd yn dda yn ôl fe, felly fi'n mynd i sortio mas. Os chi'n gallu just chwarae eto, nawr. Ie, fi just yn rejoino. Ie, chwarae eto, ie. Ie, a na i, yr un tîmau, a na i sorto mas y doi boi newydd sy'n mynd i dechrau. Okay? Charge! Yeah. Come on, Josh, ni'n cael hyn. Let's go, Hang whiff hwn. No. Ti offi y play hwnna ban? O fi fi'n cario. Edgar, score hwn. A wedyn go demo. Edgar, score hwn. 1. 2. Yeah, well. Oh, na. Please, please, boo hwnna, ni'n mynd i sgorio! Dim boost. Rhoi y gol nôl i ti. Mae amser yn hyn. Gethin Fi go. Arsenal.
Whoa, didn't anybody do? 3. Look, someone's dad. Oh, no, then perfect How do time. I end up? Yes. Remember. Bro hwnna lawr cae. Dim yn... It doesn't even rotate though. Trio rotate off. Have you can you overshoot? Oh, I also my loco around 9. So you yn gallu explain Okay. pam around 9 ping. Dwi'n kind of lago. Sorry pawb. O pobl sy'n gwylio stream ond gwylio dim byd, just a thing. Sorry am hwnna. O'n i'n trio sort o, dyna beth sy'n digwydd pan chi'n trio aml dasgio. Oh god. Okay. Yeah, dwi'n meddwl mae aml dasgu ond da. Fuck it. Oh. Sorry. Who's in net? Oh my, din mae hynna'n... Phantom? Oh. Sgorio! Yay! Wow, Fi 'di nice sgorio. goal. Dribble fel ar y cae. Pawb, what a saviour fe. Mae'n what a saviour herself fe. Fi'n cael? Dig, massive dig. Okay. Oh no. Go Oh, on, no, Phantom. Dwi ddim wedi sylwi Go beth. Oh, come on! Oh, no. Da. Ddim yn just wedi digwydd. No, fi methu sgoro open na am life fi. Dyna fi. Right, dwi'n gael. Oh, Ti'n gallu Jump rhoi hwnna mewn trainer. box i ni os gwelwch yna. Na, Cyrk. yeah. Na, ti'n gas. Get, no, fi'n mynd i box fe. Oh, never mind. Rhywun? Mae'n just freestyle. Diolch. Okay, dim trust o fi. Na, dim review pale. Fi probably mynd i Nice miss o, one. yeah. Haha. Phantom, yes. Oh, Marrow. Oh my god, instant karma. Ti di cael dy noobed. Oh, Oh. Oh, no. It's not. Ti'n gael pastio hwnna i fi? Ie, diolch. Fi fan hyn. Fi'n ar agor, lawr y cae. Mae gen i. Oh, yes. Oh my god! Oh, yes. No. Na, Josh, gael cael y boost. Ie. Fi'n barod ar Max. Agos ge. Oh. Fi'n literally... So, Kenzie. Ie? Dwi'n meddwl dwi'n neud oce. Patrwm yn datblygu yma, Kenz. Ie. Oh, Go da. Na, Dwi'n pawb gael. yn defendo. Josh, Boys, pam pawb yn i ti heb di defendo. mynd am kick-off? Pawb yn defendo. Wow. So, Doing ha! boys. Boys. Nice no. Oh, sorry. No, it's already come back. What do you meddwl yn Kenzie? No. Go demo, Dave. Second. Oh. Alright, Cal. Phantom, let's go. Skirt. Carolina, my friend. Na, carry first. Na, dod I fi. Dwi'n angen e. Go, away. Yes, dwi wedi lladd mac and cheese. Dwi wedi lladd No, Zen. Yes, pass. Ie, fi offi pan. Eto, un ola I yna. Ti offi line o. Oh, Phantom Slayer. Mae Phantom yn gwybod beth. Wel, ma. Yn god o ha. Dunk! Oh. Oedd yna just dau pobl yn Mae'n iawn, fi mewn gol. Oh, Fi ys yn cael camera fi locked out I Mac all time. Wey!
Fi yn jump over Erbyn nawr. No, ti ddim yn demo o fi. Oh no, hwnna man. One of Alice. Thanks, guys. Yeah, bod yn ofalus, right, guys? Yeah. Yeah, just bloody mas am mac and cheese. Noah. Na, Edric. No. Darllen Noah. Gethin. Come on. Come on boys, ni'n cael hyn, ni'n just cael 10 eiliad. There you go. Fi jyst yn jump o dros fe every 2 seconds. Come on, ni'n cael hyn, just scorio like 17 different goal. Give me Dig mas o dig. Mackenzie. that. Kenzie, ti'n mynd lawr gyda'r demolitions. Hang on. This game's that. Dim da. Wyt, wrecked and ready? Dwi Right, angen mynd. ewch allan nawr, Phantom Slayer a chweched a Jostoni. Mae High Rec, Pine a... Spectator. Pwy yw'r boi arall? Mine. a- RL Gym. RL Gym, yeah. So, yeah, os chi'n gallu, just blwyddyn 11 yn erbyn Pine, RL Gym a High Rect. Challenges newydd i chi. Tîm newydd. O'n i'n aros. Ie, fi eisiau gwrando arna chi'n trafod a fi mynd mewn i siarad spectate. achos y pwynt yw chi'n mynd i, Ie. os chi'n rhan o'r tîm, bydd chi'n cynrychioli'r ysgol a fi eisiau gweld bod chi, sut chi'n chwarae a gweithio gyda'ch gilydd. Ie. So yn amlwg mae'r stream yma'n mynd yn fyw ar gemau fideo ar trwy, beth yw'r thing, Periscope ar trydar yr No, ti'n cael. ysgol. So, Yeah. It's going right. felly pwy sy'n siarad fan'na? Mae'n Right. Right. Ddim, mae'n Right, fine Bob. AFK. Pine, right. Die. Yeah. So cofio Pine, fi am angen i chi trafod y cyfathrebu, ond os chi'n neud e'n Gymraeg achos ni ar sianel y gemau fideo. There's no. Mae un problem, mae Oh, fy controller yn Just Ydy Pine wedi disconnecto? mae controller fi just yn ymarw bo amser. Okay, wel, os gyda chi Nice. cable? Okay. Fi'n ddefnyddio PC ond fi cable. Fi'n cael? Oh, no. Right, ti'n gallu trwsio fe, Pine? Fi fi'n trio. Good. Fel controller arall. Achos ar hyn o bryd, dim ond 2 yn erbyn 3 sydd. Yeah. Mae'n cael. No, dy sheer Phantom in here. No, Do, canol. do, do. Ganol. How much you out? Fi'n cael. I ti. Fi'n chwarae tan bod... Yeah, okay. um, Yeah, neud hwnna, actually. Yo, fi ddim yn cael- fi ddim- fi ddim yn cael boost. So yeah, just gael ni Fi nôl. gwybod Pine unwaith ti di sortio fe, a just neidio syth nôl mewn, okay? Mae Pine yn symud. Just boom Ie, it. fi'n cael fe. Oh, brilliant, Wait, ti di trwsio fe, wyt ti? Ie. Okay, Phantom, os Phantom, ti eisiau Jen, neidio mas Gwast. nawr. Switch nôl i spectate. Mynd nôl i spectate. Yeah, nôl i spectate. O, Yo, mae'r gêm yma Fast yn un lot arrows, fwy ie. agos. So, da iawn Pine a RL Gym yn Oh. am ymuno. Death canol. A High Rect, wrth gwrs. Pan am ti am. Mae gyda ni bach o gystadleuaeth y gêm yma. Oh, mae'n cael. Wait, mae peth Bang boost. Dim offens i'r Ti'n cael chweched hwnna, na Oh, pawb arall ti'n sydd wedi cael. chwarae, ond mae'r Iawn. gêm yma'n lot well. Right, Fi'n cael. Phantom, os ti'n gallu mynd i spectate mode, Os? achos mae cymeriad O, ie, Todd ffeindio. ti wedi neud e, Canol. mae'n iawn. Agos. Ooh, Nice. Nice. o, yn agos. A fi'n mynd am boost. Fi'n o. Good, good. Un fi. O. Oh! Wrong. Fi'n Ife ti RL na, Gym okay. yw Toxic Oh, no. Tryhard, ie? Ie, mae hynna na. Oh, fantastic. Against 20. Chi'n chwarae'n really dda. Nice. Yes. Ni'n trio bompio. Na, ni ddim. Fi fi'n Arsenal. Noah? Oh. You. Oh, my. Oh, Nice, unlucky. Unlucky. Da iawn, Mackenzie. Mas am Mackenzie, mae'n demo am yn hoffi demolish o pobl. Ie, ond... Agos.
Ok, Mae'n blwyddyn 8. Fi'n mynd 8. So mae hwn yn... Technically, Fi'n mae cael. fe'n blwyddyn 8 yn erbyn blwyddyn 11. Ydy. Mae gen i. Cool. Morgan, ti'n gallu asio? Oh, Lucas, high wrecked. Yn box. Morgan. Oh. Nice. Sorry, no. Digon o siarad nawr, boys. Rhymni nôl. Fi ddim yn cael boost. Rhymni'n Cornel ni. Ah, just missed. Alana no. Oh my god. Box, box, box. No boost now. Wow. Oh crap, na fi. Fi angen boost. Aros. Yeah. Wrong. Rhymni nôl. Charity. Mae'n done boost, mae'n done boost. Fi ddim cael boost. We're just in cadw mewn e. Alright, fi'n cael boost nhw. Just... Dwi'n gael. A fi ddim. Okay. Nice. Oh my... Yeah, fi dweud y Mae Mac yn... Mae'n mynd am. Yn y canol? Anarchus. Yeah. Nice. Oh, mae di gadw heibio. Oh, Go on, Pine. Okay. Amdani. Oh, na, ti mor agos. Morgan. Oh, Anarchus. Nice no. Guys. Let's Chwarae go. teg, Oh, un. nice. All nice. Down, boy. RL Gym, oedd I e'n got- ffantastig. Ola. Nawr, blwyddyn 11. Okay, fi'n cael, fi'n cael. No, Na, ti'n cael. fi'n No, cael, ti'n fi'n cael. cael. There we go, me. Beth sydd yn diddorol yw, mae Valis. rhaid i chi ymateb i gwahanol... Goblin. Oedd hwnna'n anlygus. Oedd Own fi'n goal redirectio hwnna. hynna. Oedd fi'n redirectio hynna. Oedd hwnna'n horribly wylio nôl, ond ni'n mynd i gwylio fe ta beth. Oh. Fi'n clipo hynna. A fi'n clipo hynna. Oh, hwnna'n lwcus. Anlygus, boys. O fi'n pre-clipo hynna. Hai Okay, Foini, team. mae dal 40 eiliad ar ôl. Oh, na, but controller. Oh. Nice. Kenji? Kenji. For a canol. Just boom fe, just boom. Yes, actually, we. Fi'n bump fe. One pint. Da iawn. Dwi'n gael boom. Dwi'n gael. Yep. Lan eto, Kent? Na. Mae'n iawn. Mae'n No. hard. Dwi'n lam. Yeah. No. Kent. Posting gyfle. Beth yn y byd oedd hwnna? Highest pitch screams yn make o ears. Oh, no. Cheat. No, canol. Hynna'n game ban. Na, mae dal yn yr awyr. Canol. Rhoi fyny. Cadw fe fyny. No, ni'n good. Cadw fe fyny, go on, pain. Amdani. Let's go! Oh, unluckus. Right. Okay. Okay, be fi eisiau neud nawr yw, os chi ddim yn meindio, hoffwn ni cadw'r doi tîm yma ymlaen a cael fel best of 3 fel bydd yr Right. scenario. yeah. Dwi angen mynd. Ydy Ddim yn agos iawn. right now, i ni. I Rhymni. Pwy sydd angen mynd? Mackenzie, ti angen mynd? Yeah. Yeah. Kenji, yeah. Right. Ceisio fi swapio gyda Phantom, ie, Mackenzie? os Phantom wyt ti'n gallu ymuno mewn. Ti ddim yn just demo o pobl, ti'n actually good. Alright, wyt ti'n gallu radio lan mwy? Ie, wrth gwrs. Oh, hynna'n so agos. Ie, da iawn. Beth yn y byd oedd y sgwil hwnna? Ddim fi. Oh, Right, Rhymni. be fi eisiau neud, bydd... Mae'n, ie, un hyn. Ie, y gorau... Gaf fi Joe the Epic Clan. Mae'n mynd chwith, mae'n mynd chwith. Barod? Ti'n gael sy'n fi, right? Yeah. Yep. Right. Fi cael Wedyn, tip be am na'i y neud tîm. yw os mae blwyddyn 11 yn ennill, bydd chweched yn chwarae blwyddyn 11. Mae gen i. Os Oh, mae blwyddyn breakfast. 8 yn ennill, Breakfast. bydd cyfle i am y Agos final wedyn. Achos y cyntaf y Mae'n gorau mynd o nhw, mae'n mynd nhw. Mae'n trina. Okay. Fi'n cael. So Phantom Slayer, mae'n werth i ti sgwrsio gyda'r blwyddyn 11, achos o ti'n gweld pa rôl oedd Mackenzie wneud, mae rhaid i Mewn chi bocs? slotio O. mewn i feddwl. So fi just angen demo fel, pretty much. Wel, fi'n credu o Mackenzie Kent, wneud mwy na no, hwnna.
Da iawn. What? Na. Oedd e jyst yn demo pawb. Yn y canol, yn y canol. A accident. Yn y canol Stole hefyd. the goal. So, O, na, na, ti'n Nice. Mae fi ddim cael boost. Fi ddim cael. Mae gen i, mae gen i. Dwi'n unluckus. Nice, Geth. Mi'n mynd nôl yn boost. No. Yeah, Oh no. yeah. No, nice no. Mae gen i. Nice. Canol. Geth hwnna ti. O, fy Oh, controller fi. no. O, mae'n... Canol. Random. Nice. Down. O, Nice shot. controller. dirty phantom. Oh, no, 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 no. Oh. Ydy rhywun ar y cnol? Ydy hwnna'n ti'n chwerthin, Josh? Na. Okay, no, mae'n fine. Na, mae'n... Oedd rhywun yn rhoi rhywbeth ar y group chat. Okay. I'll look now. Down. Oh, unluckus. Oh, sorry. Canol. Geth. Canol. Wait, my RL Nice. again. Yeah. Nice, nice pass. Diolch, nice Oh, shot. Hi. Canol. Right, Ashton, stop now. Oh, hwnna'n fault. Dos sgrip ti'n mynd lan o hwnna. Oh no. Nice no. Un ti. O'r yn blwy'n. Ti'n cael? Unluckus. Yna. O, fi'n cael, fi'n cael. Mae gen i. Nice. Mae'n mynd lan, ti'n cael. Agos, agos. Sound fine. Mae gen i. Oh, O, ni ti. ti'n cael e? Mae gen i. Oh, no. Nice. Ti'n cael? Mae gen i. Un ti, un ti. I know. Canol. Geth yn garo. Fi'n nôl. Nice. Teal. Ti'n cael? Oh, Fi'n mynd no. am boost. How you doing? O, na. Oh, Oh, no. na. Yn y canol. Hey, Rex. Oh, No! bwmpa mewn i'ch gilydd. Rhywun. Adu. Oh. Yeah, yeah, yeah. Nedo. Oh, unluckus. Oh! Y canol. Oh. Nice no. Bron iawn. Okay, fi'n nôl, Ti fi'n yna nôl. nawr. Licio fe. Down. Please. Agos, Please. Go on. Please. Oh. agos. Meddwl ni di colli Ni'n mynd ar ôl. Mi'n mynd i O, na. ennill arena. Bumpio fe. Wyt ti wedi gweld, since Phantom wedi dwynud, mae blwyddyn ni'n gwell. Great pass. So beth ti'n dweud, Josh? Ti'n meddwl bod Phantom yn ffitio'n gwell yn tîm blwyddyn 19, wyt ti? Na, fi ddim. Mae'n iawn i bawb cael barn, achos y pwynt yw, mae styles pawb yn wahanol, a falle mae rhywun yn dod â rhywbeth gwahanol i'r bwrdd na'r person arall, ond dyna pam ni cyn iawn i gael subs a opsiynau gwahanol hefyd. Oh. Ond y mwyaf Mae chi'n gen i- chwarae a chi'n dod i nabod sut mae
cyd-chwaraewyr yn chwarae, y gorau chi'n mynd i gallu ffito mewn i'r tîmau. GG. Yay! Yay! Da iawn. A fi bron yn cael MVP. Right, na gofyn os mae'r chweched ar gael i chwarae to. Blwyddyn 8, oedd hwnna'n wych. Os chi'n gallu neidio off am eiliad, a na i gweld os... Wait, so dwi'n gallu aros gyda blwyddyn 11 tan bod mae... Ie, neu falle, na i roi cyfle i Josh cael go... No, actually. Yeah, Josh, ti'n hapus i... fi'n credu bydd yn good i gael Phantom gyda chweched os yn bosib. A falle Josh mynd ar tîm... blwyddyn 11. 11. So, na i ready hwnna. Chweched... Ydych chi'n barod? Question yw, ydyn nhw wedi... Ydyn nhw dal... O ie, maen nhw dal chwarae. Felly... Y round hyn eto? Jyst un o'r gwaith? Falle maen nhw mewn game gwahanol. Dwi'n siŵr. Pa'n ready up? Dwi'n log ban o'r game. No, pa'n ready up? Just... right. Actually, already. Alright, just the same team, right? Tan bod mae blwyddyn chwech yn dod. Ydych chi'n cael weithiau JavaScript error occurred in the main process ar Discord? Cannot call right after a stream was destroyed. Quite unsure beth. Fanna. Wait. Rhywbeth wedi dod lan wedi dod nôl fel session, sorry. Unmute. Okay, digon teg. Right. Yw'r chwith? Nawn ni cadw at yr un tîmau O, am na, nawr di. te. Ie. Os wyt ti eisiau, ond mae lan i... Y peth yw, os fel... Y cwbl o bobl wedi dweud hwnna, fi'n credu achos yn y tournament, bydd ni'n chwarae 3 yn erbyn 3. Trwy ychwanegu chwaraewr arall, mae jyst yn mynd bach yn confusing gyda pwys dyle mynd am y bel. A dwi ddim really helpu chi. Felly, nawn ni sticio... Nawn ni cadw at 3 yn erbyn 3. O no, ti'n gwybod. Fi'n mynd am? O na, ffantastig bod blwyddyn 8 gyda cynrychiolaeth nawr. So blwyddyn 8, chweched a blwyddyn 11. Oh, sorry. Canol. A hoffwn ni gweld y chweched gyd yn troi fyny a gweld sut bydd y chwarae yn erbyn blwyddyn 8. Achos... Agos iawn. Mae gyda y sgiliau blwyddyn 8. Fi'n credu bach fwy o amser y chwarae gyda gilydd. Ie, ni ddim yn chwarae lot. Ni'n just chwarae weithiau. Ie. Rwy'n rhoi gêm i dda i unrhyw. Nice. O, pas iawn. Mae gen i... O, no. Agos iawn. Fi just wedi aros Fi'n cael. dol y entire game. Fi just wedi cadw beth sgori. Ac so fe cael MVP challenges. So fi just wedi safio ton o shots. So wedyn, o fe just wedi bod sgorio. Neb yn digyn e fyny ddo. Na, bro. Da iawn. Ready? Na, ti'n mynd nhw. Fi'n cael. Ooh. Ni just angen y engus hyn. A wedyn ni'n engus fel Master Tree. Nice no. Na. Ydw. O na. Demo, man. Nice. Oh, baby. Mae gen i... Oh, nice. Neb nôl fanna. Mae'n strategaeth risky iawn yn dywe i gael neb yn cyfro yn y cefn. Fi'n meddwl mae Morgan angen mynd. Wyt ti? Mae'n cael bwyd. OK, digon teg, na i neidio mewn.
os ti eisiau. Fi'n meddwl mae'n iawn am nawr, ond O, ocê. fi'n meddwl mae'n... Bydd e'n iawn am 2 munud 22 eiliad? Fi'n meddwl. Okay. Morgan, ti gallu siarad I ni os ti eisiau? Os ti angen mynd? Mae... No, mae gallu mynd right now. Right, os ti'n sylwi bod e wedi... Os mae'n diflannu, just gael ni gwybod a gall rhywun arall neidio mewn. Nice. Diolch. Aros lan, ond... Oh, is hwnna like a tiniest gap. A fi'n mynd chwith. Oh, what? Fi'n fod I gwneud no problem, ond fi ddim ar Xbox fi. Oh, passing pace hynna. Mae'n delicious, iawn. O'n nhw'n delicious. Ganol. Oh, na. Fi'n lan ar You're ready, stigma. muscle boost. Nice. Oh, Fi'n gael redirect. Nice. Mae gen I. Oh, a triple Ganol. commit. Meddwl ti'n mynd I sgwrio, ha? Yn ffocuso, mae gallu draw. Mae gen I. Nice. Mae gen I. Oh, ti gael colour boost. Diolch. Oh, come on, bloody boost. No. Na mynd lawr ar. Fes yn y bidi. Oi! Dyna'r synau sy'n helpu chi ennill. Hwna'n ffaith. O'n nhw'n dweud hwnna gyda chwaraewyr Oh, na, mae nhw'n gweithio. Gyda'r chwaraewyr tennis sy'n neud sŵn pan maen nhw'n bwrw'r pêl. Mae'n helpu nhw. Ie. Felly, bydd bynnag chi gorfod wneud. Ni di colli. Ydy'n best I pedwar, ie? Wel. Na, ond y pwynt yw, mae chweched methu dod nôl nawr achos mae rhywbeth I dod fyny. Felly, fi'n credu bod yn onest, o'n nhw'n poeni colli blynyddoedd iau nhw trwy'r amser, felly. Na, joke. Na, maen nhw herwydd, maen nhw ddim eisiau, oh, well, yeah, literally beth ti'n newid dweud. Na, mae blwyddyn 8 Just yma, gael mae'n ni'n wych. sgorio am 2 eiliad, when ni'n sgorio am last second, when ni'n... Os ti'n sgorio gol naw, ni just mynd I dweud ti'n ennill. Oh. Okay. Na. Ceisio cael o lan. Wait, ni... Oh, edrych fi'n MVP tro yma. Wyt ti? Ie. Ti'n offi fo boost? Na. What? Hwna'n fe, mae ddim gallu chwarae yn mwy Morgan. Pwy nawr? O, mae'n gallu. Okay. Na, mae di insult o fi, mae di gwneud very rude comment. Morgan arall, wyt ti angen mynd nawr neu wyt ti dal yn iawn ar gyfer tan hanner awr wedi? Morgan? Fi'n meddwl mae'n gallu neud hanner. Mae'n iawn, mae just gallu stafro am tipyn bach, ddim byd. O, fi'n stafio heddi. Na, neis. Wow. Ie, nice I meddwl, ie. Gosh. Ni gallu neud 2v2. Na, mae fe dal yn Her mae tournament yn 3 yn erbyn 3. RL Gym Ni angen un sydd arall. angen ymuno. Neu ti angen... Ie, oedd yn dweud mae ddim gallu... Oce, na I ymuno... Mynd am Fi eisiau fi join y Fi'n run. meddwl O na, mae'n mynd I Josh, dod ie. nôl. Josh, ti'n gallu ymuno? Ie. Oce. A ti mor wedi cael dy ffict. Na, joke. Hai wedi mynd bant nawr. Oedd hwnna'n harsh achos oedd Josh ddim yn y gêm, oedd e? Fi'n credu dylech chi just roi gol I nhw, just I... Ie, fi'n ni'n rhoi gol I ti right now, open net. Cadw fi o le. O na, ni gyd wedi ardamwain mis o'r pêl. O na. Fi'n so that. Ydw gallu cael fel upload neu rhywbeth? Wo, hwnna'n very Da iawn, unlucky Hyrek. kick-off. Beth na byd oedd yn digwydd fyna. O fi'n feel Ti'n cael y stupid clown Right, hwnna. nawn ni cario ymlaen nawr fel game go iawn. Na, ddim cael. Fi'n pass your enemy opponents. Oh. Chi'n dda iawn ar y dilyn fyny ar y rebound yna. Ie, un yn da, un yn da.
A mae angen i'r amddiffyn jyst bod un cam o flaen nhw, neu literally tu ôl i nhw i Ie, stopio. Josh, ti'n gallu Fi'n aros mynd mewn nôl. goals. Ie. Ie, fi'n just... Mae'n iawn. Oh, wedi cael de. Oh. Oh! Hwpi. Look E.T. Nice. Na. Oh, nice. Ti, Josh? Oce, fi gallu gweithio ar hynna, ond Rhywun. ond fi'n pobi y lan si, so mae ddim yn mynd mewn. Random. Fi just hefo fel 200 IQ. Nice. O, na, fi di trio gwneud rhywbeth flashy! Oh, great shot fanna. Roedd e fe tîm. Fe fanna, sut wneud chi ddim sgorio fanna? Ie, fi gael demo blow. Fan yn cael y kill, sorry. O, na. Rhywun. Dwi'n gallu... Fi dal yn meddwl fi ar tîm nhw. Na. O, fi di cael backflip down. Nice. O. Ar assist arbennig fanna. Dyna'r thing, fi'n credu un peth, os chi'n amddiffyn, os chi'n mynd i clirio fe, peidiwch â clirio... Wel, oedd hwnna ddim yn enghraifft da o hwnna, ond clirio fe i'r ochr. Fel, os ti ddim gallu bwrw canol. pêl at yn gwybod ti ddim gallu, just ddim mynd am y pêl. Okay. Ie, just Mynd i wella. spin in, ie. Dyna beth fi'n gwneud. Oh! Oh my god. Dyna ti, Josh. X Games Sarah mode. Boston. Nero with that. Fi'n mynd nôl. Dim cadw nhw'n greu tan. No! Hynna beth fi'n bleimo ar. 113. Go on, guy. Alright. Beth oedd Come on fanna? now, bechgyn. Fi ddim really eisiau, ond fel... Yes. A fi'n cydio... Wait, beth os fi a Josh yn gwneud swap? Like game O, ma' hwnna'n nesaf? syniad, ma' O, hwnna'n ie. syniad. Fi'n credu Ie, dyna ma' beth hwnna'n nes i syniad gofyn rili yn dda. reiddiol i wneud. Nes i A fi gofyn gael, i fi chi wneud gael. hwnna, a wedyn, oedd amser di mynd lawr. So game nesa, ie, cael swap. Josh gyda, gyda Phantom Slayer. Phantom. Prodigy. E.T. O. Fi di gwneud 6 cartwheels. O na, fi'n gael cael hyn. Fe boost blade fi a ti. Boost. O, ti bron di cael Mae'n hyn. mynd i sgorio. Na mai dim. Na. Fi'n cael. Oh my god, mae'n fel... Boomer fi. Boomer! Okay, O, fi... Josh! Pass yna ddim. Ti'n cael hyn? Okay, fi yn man nawr. Oh, I reckon that's bron iawn. Y fe wedi basio fi. Ie. Fi'n mynd i basio ti gyd. Ti'n o'n champion. Na! Hwnna'n gofi, wo. Na. Girl, mae di do'n gofi, fi cyffrif hwnna. Mae'n bump o fi ai do'n gofi. Actually, na, ti ddim wedi cyffro e, fe yn un ola fi cyffro e. Ie, na. Chi ddim yn cael hwnna, Phantom. Wo. Na, ti'n gweld fi dribble o lawr. Eat my goal, eat my goal! Na, please, dim sgorio arno fi. Ni yn gwneud yr legendary Brazil. O na, dim Brazil world. No. Okay. Na, ti'n mynd sgorio. Ready yn cael? O, a Mae pasiau. gen i. A 300 IQ, fi'n proud iawn. Ie, dwi ddim yn meddwl bod ti'n dda at Rocket League. Ond nhw'n pasiau fa. Fi ddim yn just gallu sgorio nid o. Nid o teammates. Fi'n aros nôl. Da iawn, Phantom, diolch.
Oh. Oh, the fake. Neon color, legendary Brazil. Dominant. How just Come on. Backwards, legendary Brazil. Okay. Oh, get a faked. Get a fake down. Oh. Get a fake down. Team Dirty Carl. high. Oh, fake over, fake over, fake. Oh. Fake over. Oh. No, open. God. Manu Messi ruined our legendary Brazil. Nah. Oh. Mendy. Still got. Cheating Iliad. Yo, a Fortnite. The Fortniters. Come on. Nah. Why Fortnite? Went fast. Yes, legendary Brazil. Woohoo. Oh. Oh, nah, I can score you. Go. We did it. We did it. Gas name and damn dig. A ni gahi trio grenade dribble. Okay, deal. Bydd fi'n gyflym roi fe. Am bydd fi'n gyflym roi fe lan o wal. Iliad, now Iliad. Oh. Come on, aim my goal. Cadw e lan, cadw e lan, cadw e lan, cadw e lan, cadw e lan. Okay. Tro yma, hoffwn ni Josh... Wait, edrych fi'n MVP eto. Oh, da Fi iawn, angen mynd, Fanta. yeah. Ti angen mynd, Josh? Yeah. Na, Okay, na i ymuno tîm blwyddyn 11 te. A mae Phantom yn mynd i mynd ar tîm blwyddyn 8, okay? Neu, dwi... Ie, na, bydd fi'n. A dyma bydd Wyt y ti'n gêm gallu redio olaf lan, wedyn. Josh? Mae'n Pan i pain wedi gadael? achos hwnna ni yn mynd. O, oedd e gorfod mynd? O, sorry, o'n i'n meddwl taw hwnna oedd ti, Josh. Na. Ond Josh, wyt ti dal gallu mynd ar... Na i mynd ar tîm blwyddyn 8 te? A bydd fi'n mynd ar tîm cwm. A gyda So Phantom mae'n fi a Slayer. Hyrect, ie? Ie, a fi. O, oce. A bydd Josh ar tîm blwyddyn 11, so bydd e yn cwm. Ie. Fi'n Ie. mewn blwyddyn oes. A dw. So Josh, tîm mynd ar tîm blwyddyn 11? Ie. Yeah? Okay, good. So, Hyrec, fi a Phantom Slayer yn erbyn blwyddyn 11 a Josh. Okay? Yay, o, na dwi'n ni gael chat on efo kick-off wedyn. Pawb yn barod? Fy'n i aros nôl. Fy'n i aros nôl. Fi'n credu. I'r chwith. Na, i'r dde. Oops, sorry. Morgan trot yma ddim sgorio on goal. Ti'n demo. Fe ddim wedi. Ie. Na, ti angen Nice sgorio goal. on goal. Sorry pawb. Na, mae'n iawn. Gwasgu X neu ei. Neu beth Wow. bynnag ti'n dylifio gwasgu y bot ni fio. Fi'n aros nôl eto. Mae gen i. No cannon. Go right. Okay. Front. Boom! Dwi'n expecto hwnna. Oh my god. Yeah, let's go. Ti di bwmio nhw a dan. Go on! Gas right now. Got boost. Oh. Dyna ni, Phantom. O na, fi ddim cael unrhyw boost. O na, mae fi ddim mewn goals iawn. Front. Boom! No. Da iawn. Na, dim da iawn, oedd fi'n hit o'r wrong way. Gweld? Nawr mae'n da iawn, oedd fi'n hit o'r right way. Phantom? Oh, gas. Cymru dog. Fake. Ooh, poo-poo. Tiki. Phantom? Fi bron di cael hwnna hefyd. Oedd fi'n safio fe. O na, mae poo-poo man. Oedd fi'n dweud, mae... O na, Hyrec.
Wel, O, nes i'n golli hwnna Diolch, go diolch. gwbl. Ni'n chwarae'n well, ond just... Wel, nes i just... neidio'n o flaen e. Anlygus. Ti'n mynd, Tyra? Ti'n cael. Uh-oh. Ti'n mynd lan. Eifio. O, y dryd. Oh! Mae'n Nice box. bomb. O, fi di bomb o fe hefyd. Mae'n back o gwni. Nice guy. Neb nôl Fi nawr. pwynt cwm. Oh, anlygus direct. Just bron iawn. Alright. Fi cael mwy pwynt na high-rect. A gym ei fideo. Alright, Josh. Fi'n gwneud Gweud wrth pawb sy'n gwylio. Okay, fi'n mynd i actually trio nawr. So, Yeah, right please now, trio. we just fire on the chill mode. Please trio, Mae'n fel y yeah. chill mode fi. Ti'n mynd i mynd sicko mode? Yeah, fi'n mynd o sicko mode now. Fi just angen... Iawn, os ti'n mynd sicko mode, wen fi'n mynd sicko mode. Yeah, ni'n mynd sicko Oh, mode, no, gang. Phantom, please. Stop your trip pumpio fi, carry forward. Boom! Oh, nice. Oedd hynna'n da, oedd hynna'n really da. Yeah! Oh, fi almost poop Mae'n ar hwnna. lyrno. Fi'n dysgu Na, nawr mae'n o lyrno, ni angen stopio nhw. I ti? Oh, na, fi'n meddwl. Oh, na. A fi'n pasio fe. Na, fi ddim fanna, fi yn cael boost. A fi'n poopio arno fe. Bob amser rwy'n i Fi ddim yn gwybod sut mae hwnna'n helpu. Mae gen i. Oh! Rhywun? Please, Hyrek, please. Pawb yn laugh. Yeah. Pawb yn laugh. Yeah, nice. O, Da na. iawn. Yeah, mae pawb Yo, yn laugh. dwi'n gallu cael Mae pa bynnag mode o ti mewn tro yna wedi helpu. Gael backups. O, na, oedd fe'n yn mewn slow mode. Mae'n mynd... Ni'n gallu dod nôl nawr. Ni'n ars nôl. Boom. Fi fi'n chwarpyn os oedd e'n mynd mewn. And a box. Oh, oh. Just mynd dros pen fi. Yeah, good. Na, mae'n mynd i bwrw, like, triple Hyrek. flip reset os ni ddim. Na ti, da iawn. O fi'n mynd am e? Fi actually gallu hit your triple flip set. Wyt ti eisiau gweld e? Na. Beep! Oh, damn, sorry. Na, mae'n iawn. Ti nawr, Phantom. O fi'n trio demo o ti, ond oedd y I demo ti, Hy? ddim yn active. Oh my... Pam! It's Pam! No, Surely ti'n whiffle hwnna. Oh, mid. Come on. Phantom. Middle, middle. Oh, arrows. Oh, na. Mae gen i. Dwi'n... Just cymryd i ochr, ge. Trow, high wrecked. Nice. O na, mae drift fi ddim yn gweithio ar break. Oh my god. Mae'n do gyd o'r boost, man. Ni angen boost hynna. So everywhere you mynd trwy hwnna, dim mwy demo. Oh! Nice, ge. Oh! Deal. Edrych o hwn nawr. O fe'n dod bant o fi hefyd. Oedd ti'n rwy'n hwnna Un mewn munud cycle nawr. pawb fi. Gobeithio ni gallu just cael un nôl. Ni Come gallu on. neud e. Wel, sa'n siŵr am Huh? neud e, ond ni'n gallu sgorio. Ge, oce. Na. Ni'n mynd neud e. Ni angen y positive vibes. Yeah, okay. Ti ddim yn cael positive vibes. Ti'n cael ti- negative vibes. I'm trying to centre ball right here. Yn y canol. Please! Oh, pwy yna? Oh, okay. Wow. I'm slow, Nice. good at pass. Gallu hit o hwnna bawd. Oh, Dwi'n cael yo, wyt ti'n just yn whiff? Ti'n off of a pass? Ti'n setio fe fyny fyna? Bro, wyt ti'n setio fe funny when it boo fe et? Yeah, fi yn cael fy double touch. No. Oh. Josh, ti angen score a goal now. Ie, wyt ti'n gallu cadw fi sgorio. Ti ddim yn i ennill unrhyw Reit. beth. Gymod dim ond 28 eiliad, ond da iawn blwyddyn 8 am... Fi'n gwybod gyda'ch tîm go iawn o'ch tri sydd fel arfer yn chwarae. Wnaethoch chi roi game really dda i blwyddyn 11. A fi'n siŵr bydd chi'n gallu herio chweched, achos
Ie, fi'n ennill 6-1, let's go, ni'n cael hyn. Ni'n gallu trio. Ie, ar ôl y 20 eiliad, bydd ni'n gorffen efo fan'na am heddiw wedyn. A byddai'n gweld chi wythnos nesa am 3 o'r gloch. A ie, da iawn blwyddyn 11. Chi wedi bod, sneb wedi curo chi am y holl sesiwn, wel, y sesiwn cyfan, oedd e? Na. Oedd e? Na, oedd nhw wedi gael curo 1 pwynt. O nhw? Ie, 1 Wait, Brazil! Na! Erbyn pwy? Na, fi ddim yn credu. Fi'n gwneud blwyddyn 11 wedi ennill pob gêm wythnos yma. Na, maen nhw heb ni di ennill Oedd un. nhw'n colli against Rhymni 1 pwynt achos oedd Highway... Ie, cofio blwyddyn 8. Cofio blwyddyn 8. O, blwyddyn 8 wedi ennill gêm? Iawn. Ie, ac a fi a chweched, un gwaith. Series like 3. I da wedi ennill. Oce, digon Neu ti. chi chwarae am 10 Wel, munud da iawn pawb, o'ch chi gyd wedi chwarae'n dda iawn heddiw. A ie, fi'n credu wythnos nesa, os ni'n gallu cael y 3 tîm yna'n cyflawn, a Phantom Slayer hefyd, achos fi'n siŵr bydd chweched angen ti Phantom Slayer. O'n i bai bod Lloyd yn troi fyny. So ie, bydd 3 tîm cryf iawn. Mae Josh Right, beth sy'n digwydd os mae Lloyd troi lan? Fi jyst yn gwylio. Na, bydd ti mewn un tîm. Nawn ni creu tîm a swapio tîmoedd o gwmpas. So, ie, da iawn pawb heddiw. A na i gweld chi wythnos nesa am 3 o'r gloch. Wel, Iawn. wythnos nesa. Over. Iawn, pob. Ta-ra. Ta-ra.